Berarti di Sabrina Rosa Darion ikut ikut berbahasa Amalum bisa buku yang rodo jauh menikmati membuat pilih buku sebuah menjauh ini orang buku lego banyak buku ini yang rodo bisa belum terbagi berita jauh buku yang dewata ini buku las marabu setengah kumanga kepopungan yang selaku ini masih aku ucapan selamat jalan doakan kami bahwa sehat-sehat selalu. Terima kasih Bu. Jadi isaku kalau siya na tona siya palimano memang sarili mo nilagyan Pinoon kung ano yan ang ginagawa Pinoon kadala na ako nabagas lang alay sapi tumatuwa ko umur mo sekian baru tercapai si Julian na waktu no kalau nabagas lang asa mo toong mo sa dia mulu-mulu niya na ako baru main nakapasirangan alay si Belumatuwa no Belani Modo bagas na nga liberi ko mo dia aka binopan siya na ako siya kudan memang ko ino jurma na kuncu dan dimoto ko ino dia mulai sa sao to anak mo na ano hanata na sana di ba ko ino tuwa alay no kurang do sian paruhan ninongon dangadong kurang do diaka geleng ni inon kurang dangadong siya ninong keturunan ni inong ako sendiri mando ko parumen dangadong siya mondo sudi akasibuan nakaguguna akasibuan kerasna naksonisian bawa naksonisian buru Pinangilo ako niya na nung ibarlaw mo. Ikodo mo manyakan sulino. Unang naskali lupa. Ang kagiturunan mo. Pero masahalamin nun. Subuti sudia karohan niya na amin ang gulong mi. Naksongon niya kahilami. Naksongon niya kabarumay na. Sudia ka pinopar mo pahoko. Siya na dan guru. Nilo nono, ikaw boy mahamilon niya minum. Unang gabi, mago sudia ka pinopami. Mula to na ni pahupuno siya batang. Kami mapasahatun. Sahang matuna na tuwi nun. Salamat dyan madiho. Siya nakapahupuno siya batang. Ba, tatak mahani siya na daw pada maakapasahiton. Mulutung peolong rohang mangida ka po umi nang kami parumain mo ng anak mo. Siya na daw makuminong anak kami. Makurasi masahalang dihan. Selamat dyan maluno. Ito mga kapalalig yun. Saan kita kapalalig pagkulat ni Pinangon. Pinang kita nga dong pala Kajian sinonoku. Selamat jalan madinang, ngapuas beawinang, rapdoon toinang. Nakundinggan bahasa doinang. Walang lasin yung doho tuaw, alo ka ng inang nauro si Papa. Olo asing. Amerik inang oro soni, ari-ara ni ari ilang tangalan ni. Alam ni karang naro, jalo awinang, aninang. Selamat jalan madiyo. Yung nasahan behoto sa among nituhali. Kalau wering doon yang sesenyum mo ni nang gia matutuin nang. Di baga sa lasroha, misulim mo para mong nanitinggal mo ni nang. Di
Marmas ni roha hami natutong nila Tuhani hami pasok daw Diyos ni roha di hami nang ima si dohonok ko selamat jalan malinang song nilang Tuhan ibahog po minang selamat mengucap ko selamat jalan na yun nang jala makurasi masalahan sa haramu pas-pas makapahog minang terlalu bimas sehari inang asa hatok dapat sirok kalito dinali ng iman do si dohonok ko palatikon muli ate ma. Nian bulu siya yung maun bulu sa diri mah tapi sa di kodang pero sa na minangkal buwan ni salah ibe pasti daging do na balik tano ang kotor di mangulo may rekodo studio mah tuwatan do depois do seminar lá mah ilai do por tirion bulan Agustus jadi normal 2 bulan Agustus masih perlawan mama gabi hadiah kenang-kenangan na dia di setiap ulang tahun no Facebook pasti semua mana punya negatif apa tahu barang masalah malah itu salah matu ko untuk tujuan bisa dari dokter ini sebenarnya aku mau alai sudah rahasia itu harus bisa mengatur lepas itu hiberi nomor hamil no studio sila noma ba mereka ni paru memu sai rapa misonom ni nang manarita to di manon sai tujulan nyarion sai ala besi marsada roama tu kena salpu mak jadi oma anggo ma memang ngajarang masuk rumah jadi pas semua berani berbahagialah orang yang malimbut sebab dia lah yang punya surga pas main rumah pas siang mahal itu goma perjuanganmu giraro tinggal lupa paham alai perjuangan kurami sekolah bahkan sampai kuliah dia sendiri bersekolah marau Mereka Roma di belakang ini taruh Roma, kemudian siang udah Roma SD, baru dia jadi apalah tulisan di perjuangan apa kan? Walau wih waktu walau dengar tidak salah, ini rumah belum masalah, yang pilih motor di rumah. Ayah di perjalanan pertama ke sekolah, perjalanan 2, soalnya lebih terbaik nah. Jadi bahawa ni rumah auto rumah sendiri dari mobil ni mah alam Tuhan sudah kena parmu menerjuhan jamah kami semua ibadah kerja di dalam aja seorang mohon ko oma isi sini Tuhan do kami petong do gabi tu si oma dua nasi maruhan Tuhan so ni mak mulai Oras mamaku na berju. Tolong lelong mau belakang rumah dari wolong di jolokku. Tung, gudang dengan salah bantu. Kamu tak bergudang sebinawa. Ikut di jolok maafin parlaun. Dari polis semua berlaku. Walau lihat dong, ulang umur sudah 20 tahun senami satu main. Dan lebih dari kebaik rumah. Kamar udah tetap kalau saya ini. Arahnya mah, ampun ya saya bisa komentar mau tuh. Ada terbaru saya sudah buding dan serius. Begitu mah masih orang, tulusir orang nak dapat tuturan. Saya kira nak tutup mah, pos aku. Nun seorang mau di surga bisa menituani. Tak mah memang sebenarnya begitu. Marah mau di mau mah, tanya aku mah berapa mon. Asa boy, hari sama pecah ni.
Maulianti lagi Oma, selamat jalan lagi Oma aku na lucu. Horas ma, selamat tinggal lagi kami. Pengen Saul Matua. Badanmu kurus dan
siya kanga siya gama. Moro siya muna gitubo ko na siya naroon. Moro marmino pangarahok ko ikotalihong na mo yan. Alaya lang sana ito mo na burjuro ho. Na burjuro ko manandikaw. Dari alam niya burjumino inoku. Manakpisak pijur ho. Satu hari yang lagi kejumpa satu hari juga. Dan dia kongkong. Alay yang dari susah wala ini. Saya tahu lo hidup tuh hari ho pasuk. Saya hidup di wahi pasuk. Dari soal salah dosa. Buhame burjuni geleng na tuwa-tuwa. Saya tetap berdosa. Geleng na marapun na tuwa-tuwa. Jadi alami itu ilmu na burju, ilmu na basah. Rohani sudah berpengalaman iman sialan ujian Tuhan tahu. Namun pilih masalah. Tuhan sudah ko perang permain musuh. Bar masuk saya sok burjuni sahalam. Mengaramu dihan saya sudi. Mahite sahalam dirawani Tuhan tak. Ho ilmu na burju. Dung ditinggal hokohan sayang dia mah masa daroha kami sudi ya nakomu moro tu harap pilihannya karena saya dengon akan hurap akan salah paham saya mana betul mai inom na burju pasok mari hite sahalam dari moro tu soni pe hata dabulu pasat sedang anak siya kanang. Saya magpinali magbili masalah magbili hataki. So lima sahat na siya daw anak pangguaran. Buti ma ilong na burju, ilong na basa. Jadi dihita sa lihok na. Lumari alap Tuhan ta, ima inukta. Natahawag. Aurak po lang lain saya hati ko manahan sito. So manilokon dito ha. Dan siberin na pakaraw alay si ilalami. Ilo na sulok biro hako. Dari kita buang say boleh mana orang bilang lo dihita akan dusero asal wanita kalau iwoto. Alayan gihermat. Dung maruzung na tuwa ba say masara mahita sumod di hari sa dayon unaknyon tuyo baro sorang mahita magkakon ni umat orang ditutupan nun jam 5 selamat jalan buhi na pinag-ihirida magkakumat sudah putus satu kata tidak bisa lagi memanggil mama jaya anak siap kanan dihita sa duhuna boy lo udah jama dihita nguduk kamu magkataw jadi amat. Kaya orang nagapa mo doon jadi amat, dan gue jadi amat. Kaya gue pagtawag ka sa pula. Mo araw dihita ka doon sa biroha, ay aura mo na, dulog ibu kapitaw. So hati itu dari nama dokter. Sabutir bijing siar lapos som tapi dahulu hati. Jadi Sony mali burukku anaknya pala burukku ima tubuh di pagisi narosya lugar itu Sony hatami laiku namawasku hamu ditulang ilo haromu jala di motamulu burjunyo pungo saya uang wala to kami doi na marburu to hamu jala wirahami doi na itu burju ayaw pera dolo tiki tiga pisang ito na naburu ko na yanos ulo dumiyo ito sa patay among yung pisang mga nagdito tukso palo sa dina uliwat na maragduro anak pisang na dari ko sa matulong iliyaw duro puli pero kaya na duro matagulan dari
Sai mo ito be hinote. Alayo matikira oraleko au ditaro paserahan dan namu hita padupang. Sanggo ko padupang ditiki sorong na ulaw na kanawi do ulaw na kana sino meroha di sina mahita namu padupang mulo dong akawok ko mo kami tulang mo. Dari sama para poko nga dihita sudit bahita sudi nga macalo nga mapenak ka kisah sata iluta tuna dua masayang ma kita ngoto atas sudi ka kanidata dipasu-pasu mak mga bili masudi natutut hita sudi ko parang na sama lima sa nga mo siya na sama panto kita siya sa tutup asa mantang mahita semua yang na diajar memituhan baik rak madoko mahita alea manami dari bano kita saya penurbadiya makwarmu saya Roma kerajaanmu saya sama Roma dengan di bano tengosong dari bano kita leon menghati saya menghulu siapa hari saya sama sanami sama pada sanami di dosa di mana dosa Tuhani unak kami tugiok tu pangujunan paluang kami siap pangago ayodon kumaharajau do kangugun rori asang apos sa leleng dileleng na amen.
na perlata naik perbaktaan kami di bagas ni Gatulangon Jumoro mamang bae doho kondang mula-mula. Jale, Bang. Dari natu seraja dapati napa juk pindah betong di hosne matahari sopano asal abon pasat tapi to putar de bata mulai dari anggia mertua kami di pamatan do di todi bangun nak soba tu o putar de bata mulai dari asbaru ngam gondak soba tu sahala raja do situ matoro. Na tua nami naung gabi na diri marboru marpahukul yatok siya anak marpahukul na siya buru satu marnono ang dia ngasya mata di bata tuhami penong para dakotan tuhami asabay mangundang ina sa rumah tuay las baru atau godak si bani ang dia pangerani mata di bata mangloi aka pangiduan na. Di sisinya sila meron asal ibu atau kalau lihat niuli lihat tuh mapai pindah pasu nah emang lihat mahami pinoparin atau bagas jauh nama rapang nama jual saya Tuhan di mahkamah nama mama semut saya mau godang lihat di dia gabi dia perwasan dihami komparan itu.
masuk ke kondisi dua-dua asa apa mapanuta pangunuhatan belum apa majual belum panuhatan merbuat-buat banyak biak ke pangomoan disondok todok adok eme nomor dudu eme tubuh asih marohani Tuhan eme setiap bagu mena parligopan si bor amata de patama nomor tua horas mamu di paron disondok di matu hamuna do ima sanggar asih rohani Tuhan dapat melihat dari budian di naburu namyor kusangkar mapori gelombang masa tua sinur pada pinahamuna gawe nani ura orang silit juang asa dapat masuk ke kondisi tua rumah masih juang berpolak subinamuan dia mengalahkan usima dapat persaudian saudinan baringin asa batata baringin marurat majabi-jabi orang semato dibandingin dia murah tupau putra murah jadi nang hariara dapat masuk ke kondisi tua hari-hari mana karena hari-hari mana belum dah gawe pinar mana gawe mana pinar corona jadi somonima dia mupar musik nami ala neng matongan alaman lama ima nabur nami ala dong kison batupa ima nagar diduduk sejagaron dilon diowa opulira ima boruta asa martongani alaman si rain itu rihutman non dibuat iba pakai ni napur nami tukobo ni alaman di musik nami gabi ala neng matongan ni alaman mak naik ulau parsaur matua ni napur nami untuk jainal baem ma kondak saur matua ya mak gabi rome mak perjolma misan simadul na parang sila jolma mendok ata susu tuang muna jadi hugereng nyon ang buruk kon masih betul natin atung budak ke pulus natin ang buruk jadi kamu huge torok do pinopar ninyo ang buruk namin jadi
sa lilingon o dodalag pihamuna nalaw marsilaturahmi napasadaw ka muna na marhahamaranggi do na mariboto. Jadi along masadalan na sa lilingon awado umakta awado inumta tasungunima. Jadi Panginoon namin sa Pulau na Poso unang maalala nga rong binyong nabor na nyo gabi ng sadam. Di po diyan ni naburon lamu patuluhan mo masuli na ang kapoda ang kameme na dilim nabor na mo tuha muna galing na magsada-sadate. Jadi songon nilo tua-tua di po di na do tarida agadion na do haulion na ninang om magwarnay dia mo pinaparna di po diyan ni nabor na mo tarida ma sudena ang kanadinggan do na uli na memehon tuha muna di si matarida nadinggan do mang nalehet do sudena ang kapoda na binanne tikimulu gari ito lang Noaite dia musalu na pagpara pos rohanani asa gabi marsangap pamu marsangap nagburu nami yung dipudian na lapatamahamu dirimu mga dobyag kasituan na to terlumobi dihamuak ka na marhula-hula pos rohanami sa kumuhami hula-hula mo na poso maritiyo dito hula-hula kabaran asa ma dipudian ng boron dapotang madihamu apabaga na lomak molonak ko kamu tudulo ya dua-dua kamu tuturuan yung mamuhay si tapong sinulogo so manina berdalani ngolui amang boru na burju ilos kahit na nabudari ditong koraja tolo ma ulos siya kami wala to kasatan na karaja namang boru tak kasamahon nun napalumehon parang ni boru na rin si Raif ito lang rola bisa bisa terima yang mulut kau sebetulnya pas semua ni dulu dengan makin pengarat mulai pas nirohan karena dipersama Tuhan yang buruk jadi mulut tersongon pada diau mulut diau itu yang sudah kabupaten yang buruk ikut nomor saya nirohan wabu malau pataruban yang buruk Tuhan bersuruh kodame do olong do na boy meron muna asa tarida muri purian ni ario nga puro iba mo lo hata sa araw
tuhutat balatuk dar tujawu hata nauli hata nanenggan na pinasat nami sekula hula muna apa mu may martungan ni jawu di pasar rohanani Tuhanmu hula-hula nani sa luhurna lima hula-hula naposo ni hami si manulang Kota Barat do Siregar tulang na gurzo alas rohan nami di harorong muna Obar di zozo ni natuwa nami so maghitehon sana sorma tua dengan nami Durasi mihayo takas dan alanina gurzo nami malo nami mga rohamuna tulang nami sa luhurna dan narohamu mga lupi kami di zozo di dengan nami alay ibok kamu do tutu bolong nasihat Tuhani Tuhami pakilengo muna ima tutu magitil persol matua bina tua nabi di son mauliate matulang na tulang di haroro muna Tuhami dia pakilengo muna tulang na gurzo adorang sohwa Tuhami songon pangidon tulangi na kaningan Tuhami pakilengo muna luasamu maju hami ro tulang manda foto kamu selalu ni siraja ni ula-ula nami pasahaton silas ni rohanami silas ni rohamuna tulang pasahaton silas ni rohanami tu siraja ni ula-ula nami disobek kamu ma musik nah obar di sini bro
mahkoda